Ndumiriri ya watho uyu mweru irutitwo ni munini wa komishona kuuma gicigo kia ubunge gia Gicugu Moses Gicharu kuria augite ni watho gukorwo uri kiguni kuria arimi kuuma mwena ucio makiria kuona kaunti ya Kirinyaga ni imwe ya kaunti iria igumirwo ni wici wa kahua. Kahawa ikiwa tayari, ikiwa imekauka, ikiwa ile parchment iko kwa store, tufahamishwe na tutapeana usalama wa kutosha wakati hiyo kahawa iko ready kupelekwa kwa millers, na ikipelekwa, ikisafirishwa, tuko tayari kupeana askari wa escort hiyo kahawa. Gicharu augite kumana na maumirira ma uthuthuria uria mekite ta honge cia ugitiri ni mamenyete ati anyiti itemi amwe ni makoretwo makinyitana na gubanga njama cia kuiya kahua ka arimi, undu uria augite ndugwitikirio ringi kaunti-ini iyo na arimi riu magukorwo rungu rwa ugitiri muhinyu. Ile kahawa yeyote tutapata kwa barabara ikisafirishwa, hata iwe ya society zetu, kama haijapewa escort, armed escort, sisi tutaichukua kama ni kahawa imeibiwa kutoka kwa society zetu. Na wale tutapata wakisafirisha hii kahawa bila kuchukua escort kutoka kwetu, tutawakamata na tutawashtaki. Oho Gicharu augite honge cia ugitiri ni gukorwo igithomithia arugamiriri a thothaiti uria mangirigiriria kumana na wici uyu na njira ya gutacukia makinya ma kiriu na gwikira kamera cia CCTV thothaiti-ini ciothe, na oho gutigirira ni mathuthuria andu aria mahetwo wira wa uragiri thothaiti-ini ici. Tunaenda tukiwa advise hata hizo technologies mpya, mambo ya CCTV cameras waweke, wafanye vetting ya security guards wale wanawajiri. Na tunasema hata sisi kama kamati ya usalama tuko tayari kusaidiana na wao, kama ni kusaidia hiyo kuvet the security guards, ndio tusiajiri wale watu ambao in the first place they could still be suspects. Gicharu araragia thutha wa gucemania na anyiti itemi othe a urimi na urugamiriri wa kahua mwena wa thothaiti-ini ya Kabare, kuria araugire mundu o wothe ugukuruhanio na wici uyu ni agukorwo agitacukirio makinya maruru ma watho. Handu-ini ha Inooro TV, Jetoket Muthoni.